Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Bafowethu inkulu-ke indaba-ke laphana wengane zakwethu sila esikubikela ngokwenzeka-ke laphana emcimbini okuyigcwalisa i-picnic-ke laphana okumcimbi-ke ohlelo ukhuzane-ke laphana wengane zakwethu. Kuqopheke umlando-ke laphana wengane zakwethu. Sekutrenda-ke nevidiyo-ke laphana yomculi-ke laphana-ke ulwa uNdlunkulu. Uthe asadlala-ke nje iy'ngoma zakhe-ke estage wengane zakwethu bavele bamcela-ke ingoma kaMthandeni-ke lena ethi eParis, lapho khona-ke amfishare khona-ke ulwa-ke ingane zakwethu. Abantu abaningi-ke bayijabulele-ke leya video ngoba abalandeli kube sengazuthi uMthandeni ubekhona kanti uMthandeni ubengekho-ke, bekuwuyena-ke ulwa oyiperformayo-ke ingoma-ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho uma uke wayibona-ke le video ekade sizungeza nje zonke iy'nkundla zokuxhumana ekalwa eperforma ingoma kaMthandeni. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, gcina subscribe, gcina nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo. Siyichanel, siyabonga.